你好，您怎么称呼？ Таны нэр хэн бэ? 你好，我叫赵山河。 Сайн уу, намайг Josh Анх гэдэг. 你今天过得怎么样？ Та өнөөдөр ямархуу байна? 我今天过得很好，谢谢。 Би өдрийг сайхан өнгөрүүллээ, баярлалаа. 你喜欢吃什么？ Та юу идэх дуртай вэ? 我喜欢吃意大利面和披萨。 Би спагеттиг пицца идэх дуртай. 你喜欢哪种颜色？ Та ямар өнгөнд дуртай вэ? 我最喜欢蓝色。 Би хөх өнгөнд хамгийн их дуртай. 你有兄弟姐妹吗？ Та ах, эгчтэй юу? 是的，我有一个哥哥。 Тийм ээ, би нэг ахтай. 你最喜欢的电影类型是什么？ Таны дуртай киноны төрөл юу вэ? 我喜欢看喜剧片。 Би нийтмийн кино үзэх дуртай. 你会弹钢琴吗？ Та төгөлдөр хуур тоглож чадах уу? 不会，但我会弹吉他。 Үгүй, гэхдээ би гитар тоглож чадна. 你最喜欢的季节是哪一个？ Таны дуртай үсрэл юу вэ? 我最喜欢春天，因为花开得很美。 Цэцэг нь сайхан цэцгэлдэг болохоор би хаварт хамгийн их дуртай. 你会游泳吗？ Та сэлж чадах уу? 是的，我会游泳。 Тийм ээ, би сэлж чадна. 你周末有什么计划？ Хагас бүтэн сайн өдрөөр ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? 我打算和朋友去看电影。 Би найзуудтайгаа кино үзэхээр төлөвлөж байна. 你喜欢哪种运动？ Та ямар спортод дуртай вэ? 我喜欢打篮球和跑步。 Би сагсан бөмбөг тоглох гүйх дуртай. 你喜欢去哪里旅行？ Та хаашаа аялмаар байна вэ? 我想去日本或者欧洲旅行。 Би Япон эсвэл Европ руу аялмаар байна. 你通常几点睡觉？ Та ихэвчлэн хэдэн цагт унтдаг вэ? 我通常10点左右睡觉。 Би ихэвчлэн 10 цаг орчимд унтдаг. 你喜欢喝茶还是咖啡？ Та цай уух дуртай юу? Эсвэл кофе уух дуртай юу? 我更喜欢喝茶。 Би цай уух илүү дуртай. 你有没有宠物？ Танд тэжээвэр амьтан бий юу? 是的，我有一只猫。 Тийм ээ, би мууртай. 你喜欢做什么运动？ Та ямар спортод дуртай вэ? 我喜欢打乒乓球和游泳。 Ширээний теннис тоглох, усан цэлэх дуртай. 你最喜欢的食物是什么？ Таны хамгийн дуртай хоол юу вэ? 我最喜欢吃寿司和披萨。 Би суши, пицца идэх хамгийн дуртай. 你喜欢阅读吗？ Та ном унших дуртай юу? 是的，我喜欢阅读小说和漫画。 Тийм ээ, би роман, комик унших дуртай. 你喜欢哪种音乐？ Та ямар төрлийн хөгжимд дуртай вэ? 我喜欢流行音乐和摇滚。
Би pop болон rock хөгжимд дуртай. 你喜欢做什么样的旅行？ Та ямар төрлийн аялалд дуртай вэ? 我喜欢探险和体验不同的文化。 Би ядал явдалд болон өөр соёлыг мэдрэх дуртай. 你有没有学过其他的语言？ Та өөр гадаад хэл мэдэх үү? 是的，我学过法语和西班牙语。 Тийм ээ, би Франц, Испани хэл сурсан. 你通常什么时候锻炼？ Та ихэвчлэн хизээ дасгал хийдэг вэ? 我通常在早晨或者傍晚锻炼。 Би ихэвчлэн өглөө юм уу орой дасгал хийдэг. 你喜欢什么样的电视节目？ Та ямар төрлийн ТV нэвтрүүлэгт дуртай вэ? 我喜欢看纪录片和喜剧节目。 Би баримтат кино, нийтмийн шоу үзэх дуртай. 你觉得学习语言有什么挑战？ Хэл сурахад ямар бэрхшээл тулгардаг гэж та бодож байна вэ? 我觉得语法和发音是挑战的一部分。 Миний бодлоор дүрэн болон дуудлага нь хэцүү байдаг. 你喜欢户外活动吗？ Та салхинд гарах дуртай юу? 是的，我喜欢徒步和露营。 Тийм ээ, би явган аялал, майхантай аялал дуртай. 你喜欢下厨房吗？ Та хоол хийх дуртай юу? 是的，我喜欢尝试不同的菜肴。 Тийм ээ, би янз бүрийн хоол туршиж хийх дуртай. 你认为哪个国家有着美味的食物？ Та аль улсын хоолыг амттай гэж боддог вэ? 我认为意大利和泰国的食物很美味。 Миний бодлоор Итали. Тайланд хоол амттай байдаг. 你喜欢在家还是外出度假？ Та амралтаараа гэртээ байх дуртай юу? Гадуур гарах дуртай юу? 我更喜欢外出度假，可以体验不同的地方。 Би амралтаараа гадуур явах дуртай. Ингэснээр өөр газруудыг танин мэдэж болно. 你喜欢参加派对吗？ Та үдэшлэгт оролцох дуртай юу? 有时候我喜欢，但有时候也喜欢安静的时光。 Заримдаа би тэгдэгч заримдаа чимээгүй байх дуртай. 你喜欢什么样的书籍？ Та ямар номд дуртай вэ? 我喜欢读小说和历史书籍。 Би өгүүлэг болоод түүхийн номд дуртай. 你觉得哪个季节最美？ Таны бодлоор аль улирал хамгийн үзэсгэлэнтэй вэ? 我觉得春天最美，因为万物复苏。 Миний бодлоор хавар бол хамгийн үзэсгэлэнтэй. Учир нь бүх зүйл сэрэгдэг. 你喜欢看体育比赛吗？ Та спортын тэмцээн үзэх дуртай юу? 是的，我喜欢看足球和篮球比赛。 Тийм ээ, би хөл бөмбөг, цагсан бөмбөг үзэх дуртай. 你常去哪些地方度假？ Та амралтаараа хаашаа байнга очдөг вэ? 我常去海滩或者山区度假。 Би амралтаараа ихэвчлэн далайн эрэг явах юм уу ууланд гарах дуртай. 你喜欢参加社交活动吗？ Та олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох дуртай юу? 有时候我喜欢，但有时候也喜欢独自安静。 Заримдаа л дуртай, хаяа ганцаараа амар тайван байх бас дуртай. 你喜欢购物吗？ Та дэлгүүр хэсэх дуртай юу? 是的，我喜欢购物，特别是衣服和鞋子。 Тийм ээ, би дэлгүүр хэсэх дуртай. Ялангуяа хувцас гутлын дэлгүүр хэсэх дуртай. 你觉得学习外语有什么好处？
Таны бодлоор гадаад хэл сурахын давуу тал юу вэ? 学习外语可以帮助我更好地了解其他文化。 Гадаад хэл сурах нь надад өөр улсын соёлыг илүү сайн ойлгоход тусалдаг. 你有什么特别想去的地方旅行吗？ Та аялахыг хүсэж буй онцгой газар байна уу? 我特别想去巴黎和东京。 Би Парис, Токио хотод зочлохыг үнэхээр хүсэж байна. 你喜欢在什么样的天气里做户外活动？ Та ямар цаг агаарт гадаад дасгал хийх дуртай вэ? 我喜欢晴天和温暖的天气做户外活动。 Би нартай дулаан цаг агаарт гадаад дасгал хийх дуртай. 你觉得自己有什么优点和缺点？ Чиний бодлоор өөрийн чинь сул тал болоод давуу тал юу вэ? 我觉得我的优点是耐心和责任感，缺点是有时候过于追求完美。 Миний давуу тал бол төвчээр хариуцлагатай байх гэж боддог бол миний сул тал заримдаа төгс төгөлдрт хит их тэмүүлдэг. 你喜欢观看体育比赛还是参加体育比赛？ Та спортын тэмцээн үзэх дуртай юу? Оролцох дуртай юу? 我更喜欢观看体育比赛，但也喜欢参与其中。 Би спортын тэмцээн үзэх илүү дуртай. Гэхдээ бас ч оролцохч дуртай. 你觉得自己在朋友圈里是怎样的一个人？ Найзуудынхаа дунд өөрийгөө ямар хүн гэж боддог вэ? 我觉得我是一个乐观而且善良的朋友。 Би өөрийгөө өөдрөг сайхан сэтгэлтэй найз гэж хардаг. 你喜欢冒险吗？ Та гадал явдалд дуртай юу? 有时候我喜欢，但有时候也喜欢稳定和安全。 Заримдаа би тэгдэгч заримдаа тогтвортой, аюулгүй байдалд дуртай. 你通常怎么放松自己？ Та өөрийгөө ихэвчлэн яаж тайвшруулдаг вэ? 我喜欢听音乐或者做瑜伽来放松自己。 Би хөгжим сонсож, йог хийж өөрийгөө тайвшруулах дуртай. 你觉得朋友间最重要的是什么？ Чиний бодлоор найзуудын дунд юу хамгийн чухал вэ? 我觉得信任和支持是朋友间最重要的。 Найзуудын хооронд итгэлцэл дэмжлэг хамгийн чухал гэж би боддог. 你觉得生活中最美好的事情是什么？ Таны бодлоор амьдралын хамгийн сайхан зүйл юу вэ? 对我来说，家人和真挚的友谊是生活中最美好的事情之一。 Миний хувьд гэр бүл, жинхэнэ нөхөрлөл бол амьдралын хамгийн сайхан зүйлсийн нэг юм. 你喜欢观看纪录片吗？ Та баримтат кино үзэх дуртай юу? 是的，我喜欢，因为可以学到很多新知识。 Тийм ээ би дуртай учир нь тэндээс маш олон зүйлийг сурч болно. 你喜欢和朋友一起做什么活动？ Та найзуудтайгаа ямар үйл ажиллагаа явуулах дуртай вэ? 我喜欢和朋友一起看电影或者去户外郊游。 Би кино үзэх эсвэл найзуудтайгаа гадаа явган аялал хийх дуртай. 你认为学习新事物的最佳方式是什么？ Та шин зүйл сурах хамгийн сайн арга юу гэж бодож байна вэ? 我认为最佳的方式是不断的实践和保持好奇心。
Миний бодлоор хамгийн сайн арга бол байнга дадлага хийж сониуч зангаа хадгалах явдал юм. 你喜欢吃什么样的早餐？ Та ямар өглөөний цайнд дуртай вэ? 我喜欢吃水果、麦片和酸奶作为早餐。 Өглөөний цайндаа жимс, овёс, тараг идэх дуртай. 你最喜欢的节日是什么？ Та ямар баяр дурсгалын өдөрт дуртай вэ? 我最喜欢的节日是圣诞节，因为有温馨的氛围和礼物交换。 Халуун дулаан уур амьсгалтай бас бэлэг солилцдог учраас миний хамгийн дуртай баяр дурсгалын өдөр бол 100 сарын баяр юм.